Kajing jaya ubak Morris marngar, bala bam kuai hadwar blay, kadai kajing hikai bangim day ban syem ya ka any halaka kti. Ong usketri kasnong mauli ba maunar ubak BS Roy nong pot. Habakran hiki nong thok kubor, banagas ngi ba ar jong katayaw, sisngi hadin balalej on tap yote urang ba balasya tap im halaki jong ki khon persa. Bat ki katu kat ne ki bahayeng, kabalaja kat nyaw trik mentau benai, hakasnong nong disong, West Castle District. Halor kate kajing jia, nakaliang ubak nong pot ulapan pauru. Kajing ai kublai kam tami katanat pulit, ya katanat kakoi kakya, ya gipaj ba nong syong badi kiwi ki belasim kya bad ya rablang, ban penyo pat ya kamet jong ubak Morris. Hado ban dayo ban penkoj bat pendap ya kajing lek niam bak hado, hakakat arterik mentau benai. Ulong ban nakaliang jong kusnong, kadon ya karai ke bas kam, bai kinu ki kam sneu bat kam baman, dai ban ailat bikin wanjah po kusnong. Ban ladadon kum kita, dai ban pentip marmar sya kusnong, ban yo ban lek ya kebadan kam. Dah kebanyakan berka mediap juga Morris marngar kepada tep tuki nong peniap gawe di jaga aku senong nong disong. Nak kalian juga senong mau libat monar. Kakak jingin don lang juga polis department, Dr. Arlalu. Bila yo ban klong ya kemen jong i menin besngi. Kakak arterik Oktober arjar rapau. Balati bat klong ya kemen yap jong i dan kibru juga senang. Lembag juga setu jengmut lang bat ke polis department. Baradin ke polis department lah syak ban lek ya kata. Nak liang juga senang lah penbej kibru ban klong ya kamet jong ba Morris marngar. Kene kajing penbej kalong kerpang nama kajing kuak jong kinong senong kam tam ki player elekai football ba kam san kam rangba. Ki ong namar ba kajing i kini so burom ya nu buru temen buru rang ba belu kersan ya ki por boro kersan ya kisno matau kam tam ki samlai le ka football da kajing i ba kajing so burom i ki ong ba balai on balai kim tre ban klong ya kamet kajing i kloye ban simenta ban klong ya kamet kajing i da ki samla jongka sinong bat ki buru jongka sinong ban penpau ya kita kajing i kajing burom khadu ya ba Morris marngar ba ilas ko tu syai bangin me pendu syu ya i nang ne syakmat lahang no hanoru kumta na kalian de police department ru ka syak sobhai kita kajing ya so tu jumun bat kasnong ban la pendep ke de kam la khlong ke bet kajing i bat hadin ba na kalian juga police department na kalian dok da health department lembai Dr. Arlalu kila pendep ke post mortem kila IT no angi kasnong bat ki khun hakapor kumba lifestyle baje janmit jong ka khat arterik badadin ba ki nakaliang juki khun bagi kasnong gila simti ya ka mediap jong ba Morris marngar nagate ki katep ngale ra no ya ka mediap ko juki saying juki khun saying bu ju syong ju sa bat hapo ying la sedang jing le diam ko bakhadu da ka balang katolik hakapor basan baje janmit but hadin kata din jing le niam na ying ila le ra no ya ka met ke juki shaw dom jing tep jongka balang katolik nong disong but hadin ke jing pendem niam te dom jing tep la te ban tep no ya ka met ke juki hakapor ba new baje janmit jaga khat arterik jong Oktober kumta ke bede berkene ka kam na kalian juga sinong ila la ban pendep ban penkhuj jaga mediap jong ba Morris marngar pendek kini yang kom barok ko badai banle hadu batep no ya kemen jong i menta kasni khat arterik ke jong benai Oktober ar jalan ho na kalian juga snong ni don kini jing ai khublai nin ko ngai ke police department boleh trace to mengi ke snong boleh rablem mengi ke snong hakban penyopat ya kena kemen jong ba Morris karadu ba la kadu beliau pendep ya kejing yang bakhadu boleh burom bakhadu ya ba Morris marngar kumjuru ai khublai ya ka health department by doktor bedor kat ketika segi nang tangi ai khublai kham tome i press ki media khublai sya istom lem bagi nadu pasdang juga ketika kam bad hadu ketika segi kumju kledor kat bagi hadu bradep ketika kam nang tangi ai khublai ya ki pajba nong syong syong bla simkhia ketika kam hang bana liang ka snong ila khang snong anu laisgi kenti de klemnya ki nak liang pajba juga snong le don benta don kat nadu pasdang hadu bokut juga de kam bagi yo pendep ya ke barasa ya ke bet ba Morris marngar natang ai khublai ru ya ki parasnong barathau ba marjan
bele wan don mentalem haga nega jinga sngelem ya kaying kesem juga Morris Marngar nanti barjan marpa bagi baying kesem baro bele don benta haga nega kam nagalian juga sinong ngindang ya tres tom namta ki kam ki babha bat ngine tres tom ru bala nangi lap pikido ki kam let's new ikam boman hapo sinong pothau nagalian sinong idon karai bas kam juga don sinong baginum sya baginum mailan hukum kita kani kadai ka jing sedang bagase kalong ka jinghikai ya kadong makathan ka jingi bai ka kam jo ka an kam dei ka rukom ba mangi kinong shnong ngin shim halagakti lada don kanu ka jing sham ba jing lam ya ki rius new ki rius me ki riboman kadong makathan la dei banda ai dengan report ka basai siya ka dorbar sinong, siya ki VDP juga sinong, baknam ka sinong kan ulay badon kam. Day bagi sim jaga anya ti Mario kabu ka jinge ya kita ibale ita kam. Kene kalau ka jing ai ulay ka jing penskau na liang juga kum secretary juga sinong ngimdan thle. Ngamdan thle pen ai ulay sibun nam ta kitu barok bedon benta haga na kam bal bala syai sitom le magi Rito blay kini unkur khu yapi hagi pod penawan borok bagi nangai trilang namta kampung ha blay sibo. Takat tu